Dobar dan svima. Zahvaljujem vam se što prisustvujete današnjem predavanju u ime Instituta za evropske studije, u ime Danila Babića, koji je jedan od koordinatora ovog projekta. Danas imam zadovoljstvo da predstavim Jelenu Vićentić. Jelena je, kao što neki od vas znaju, već imala jedno predavanje u ovom serijalu o holandskom kolonijalizmu. Ja ću samo ukratko reći nešto o Jeleni. Jelena je naravno jedan od urednika zbornika koji smo izdali povodom ovog ciklusa, koji, podsjećam, možete preuzeti besplatno na sajtu Instituta za evropske studije. Jelena je, dakle, politikolog i filolog, doktorand je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, autor je niza članaka o razvoju i kolonijalnosti i razvojnim intervencijama na globalnom jugu. Njen istraživački rad uključuje teme koje se tiču civilnog društva, kontrole naoružanja i međunarodnog prava razoružanja. Jelena će danas govoriti o jednoj jako interesantnoj temi za koju sam siguran da većina od nas ovde u našoj zemlji nije imala priliku da nešto čuje, pa čak i pročita, i toplo preporučujem naravno da pročitate njen istoimeni članak u našem zborniku, gde zaista ima mnogo detaljnih informacija o svemu ovome. Jelena će, dakle, govoriti o nordijskom kolonijalizmu, odnosno nordijskim državama u njihovom kolonijalnom poduhvatu, i ja bih samo još iskoristio priliku da najavim naredno predavanje koje će biti u istom ovom terminu za 2 nedelje, dakle 26. aprila u 12 časova, gde će naša koleginica Slađana Zdravković govoriti o iskustvu Osmanskog carstva u vreme kada su evropske kolonijalne imperije počele da šire svoj uticaj na prostoru Bliskog istoka. Jelena, izvoli. Hvala, Rajko. Ja ću pokušati da podelim odmah i prezentaciju. Nadam se da me čujete. Čujemo. Pa, kao što je Rajko već najavio, znači danas ćemo se pozabaviti malo temom nordijskog kolonijalizma, koja nije nešto o čemu često imamo prilike da čujemo ni iz medija, a i inače u nekoj akademskoj sferi. Nordijske države, nordijski region ili konkretno Norveška, Švedska, Danska i Finska imaju, dakle, kolonijalnu prošlost i u pitanju je prošlost koja je ostavila određeno nasleđe koje, dakle, igra značajnu ulogu i u današnjim savremenim društvima ovih država. Pa za početak, eto, da se pozabavimo malo i pojmom nordijske izuzetnosti, uzevši obzir da države severa Evrope i danas predstavljaju svojevrsne simbole, zastupnike i demokratskih vrednosti, i ljudskih prava, vladavine prava, razvojne pomoći, multikulturalizma. To su nekako prve asocijacije koje svi mi imamo kada se pomenu Norveška, Švedska, Danska, i ta nordijska izuzetnost i pored inherentne stereotipije popularno jeste prihvaćena kao datost, kao proizvod nekih specifičnih kulturnih vrednosti. I samim tim nordijski sever čini se nezamislivim u kontekstu kolonijalizma. Ipak, znači, i Danska, i Švedska, i Norveška, pa čak i Finska, nose teret kolonijalnog nasleđa i to nasleđe nije ni na koji način izuzetno, naprotiv, znači u jednakoj meri okarakterisano nasiljem, eksploatacijom, dehumanizacijom, kao i drugi vidovi evropskih, znači, kolonijalnih poduhvata. Mi ćemo se danas osvrnuti na kolonijalnu prošlost nordijskih država, a onda ukazati i na vezu nekadašnje kolonijalnog delovanja i savremene razvojne delatnosti, razvojnog projekta, uz kratki uvid u kontinuitete rasističkih predstava koje i danas utiču i oblikuju svest
o onima koji su shvaćeni kao globalni jug, treći svet ili oni neki drugi. Pozicija bele nevinosti, načina postojanja ili željenog stanja svesti, o čemu smo imali prilike da pričamo i u prezentaciji o holandskom kolonijalizmu. Znači, ta pozicija bele nevinosti gde se pribegava bezbednosti pozicije neznanja i odsustva želje da se zna, je nešto što i u ovom slučaju ojačava strukturni rasizam i strukturno nasilje. Kada su u pitanju nordijske zemlje, u kolonijalnom kontekstu ćemo ih posmatrati zbirno iz prvenstveno tog razloga što se, dakle, još od nekog 14. veka nadalje radi o preklapanjima i državnosti i teritorija, a isto tako zajedničkim i ekonomskim, kulturnim, verskim inicijativama, tako da se njihovo učešće u kolonijalnom poduhvatu uglavnom posmatra kao zajedničko. Danska i Norveška, znači već krajem 14. veka, pod vladavinom kraljice Margarete I, spajaju se prvo u uniju dva kraljevstva, da bi zatim idejni projekat regentkinje kraljice Margarete I, Kalmarska unija, 1397. godine, znači nastala kao unija Danske, Norveške i Švedske. I tom prilikom Uniji se pridružuju, to jest ulaze u sastav pod pokroviteljstvo Unije i pridružene teritorije koje su bile pod norveškom kontrolom, Island, Farska ostrva i Grenland, isto tako i finske teritorije koje su još ranije u ranijim vekovima došle pod švedsku kontrolu, ostrvo Åland i zapadni predeli Finske sa Turkom kao švedskim centrom, i isto tako grofovije na ostrvima Shetland i Orkney. Nešto kasnije, sa jačanjem Švedske, dolazi i do otpora Danskoj nadmoći u okviru Unije, tako da Kalmarska unija prestaje da postoji početkom 16. veka i Norveška tada postaje provincija koja biva integrisana u danski državni sistem. To je značajno jer i danas postoji svojevrsni pre-mit nego pouzdana i kako bismo rekli stabilna istorijska činjenica da je Norveška od tog trenutka nadalje bila danska kolonija. I pored toga što je taj status Norveške na trenutke u narednim vekovima bio ponekad izuzetno nepovoljan, ipak moramo primetiti da, dakle, modeli vladavine, status Norveške, stepen norveškog uticaja u okviru te dansko-norveške kraljevine i pod danskom upravom, da je promenljiv, da varira tokom vekova, znači od te 1537. godine pa sve do 1814. kada ova unija prestaje da postoji. Danska, znači od nekog 17. veka, pored ovih teritorija koje su preuzete od Norveške, pored Islanda, Farskih ostrva i Grenlanda, dolazi i u posjed ostrva u Karibima, St. Thomas, St. John i St. Croix, i isto tako teritorija u Indiji, Trankebara i Sermaporea u Bengalu, a posebno su značajne teritorije na Zlatnoj obali, to jest u današnjoj Gani, gde se inače vremenom osnivaju ispostave koje su igrale ključnu ulogu u trgovini i najpre u trgovini robljem. Značajno je ovde pomenuti da Danska paradoksalno i danas negira tu svoju ili ignoriše tu svoju kolonijalnu prošlost i kako mnogi autori primećuju, često se to ropstvo na karibskim plantažama, koje je odigralo inače značajnu ulogu u akumulaciji kapitala u Danskoj u Evropi, tretira se kao svojevrsna egzotika, tretira se sa nostalgijom, a to nekadašnje vreme, znači sa tim kolonijalnim teritorijama u Indiji i Karibima, tretira se kao izgubljeni danski, izgubljeni raj. I često se i danas, kada se
reklamiraju letovanja u Karibima, Dancima predstavljaju znači, paket aranžmani u takozvanim danskim Antilima, mada se danas dakle ovo ostrvo nazivaju Devičanskim ostrvima i deo su Sjedinjenih Američkih Država. Prekomorske kolonije u kojima se inače plantažna proizvodnja odvija, i to plantažna proizvodnja koja je zasnovana na porobljavanju i prinudnom radu Afrikanaca, jednako je deo znači danske, norveške i švedske istorije i najpre, kao što sam već pomenula, dolazi do trgovinske razmjene u zapadnoj Africi i to zlatom i slonovačom, da bi vrlo brzo glavna roba postali ljudi. I u ovom ekonomskom poduhvatu, znači tokom godina i vekova, značajnu ulogu igraju kako danski i norveški zvaničnici, švedski vladari i trgovci svih nordijskih krajeva. Švedska vremenom u Severnoj Americi osniva koloniju Novu Švedsku 1638. godine i to prvenstveno za potrebe trgovinske razmene. Radi se o koloniji koja je zauzimala prostore današnjih država Delavera, New Jersey-a, New Yorka i Pensilvanije, da bi 1655. godine došlo do preuzimanja ovih teritorija od strane Holanđana. Tu je opet bitno napomenuti da, mada kroz ovu istoriju kolonijalizma mi možemo da vidimo da često dolazi do ovakve vrste nadmetanja, preotimanja, takmičenja i direktnog sukoba među evropskim kolonijalnim državama, postoji ipak jedan kontinuitet povezanosti i isprepletenosti evropskih kolonijalnih poduhvata i o tome svedoči osnivanje danske istočno-indijske kompanije koja se svega deceniju nakon osnivanja holandske istočno-indijske kompanije, znači osniva upravo po istom tom modelu uz angažovanje holandskih eksperata, kako bi dakle sama kompanija što brže postala funkcionalna i isplativa. Isto tako holandske banke daju finansijski podsticaj nordijskim plantažama u zapadnoindijskim ostrvima. Holandska ulaganja takođe podržavaju švedsku afričku kompaniju, južnu kompaniju, kompaniju Nova Švedska u Americi, a kroz analizu švedske trgovine šećerom, koja doživljava ogroman uspon u ovom periodu, vidi se da ova trgovina profitira najpre od znači, velike potražnje u Evropi za kolonijalnom robom i da je dakle upravo to razlog znači, te saradnje među evropskim državama i dakle podsticaja uvoza kolonijalne robe, nešto što opet Švedsku vremenom usmerava najpre na poslovna ulaganja u kolonije pre nego na proširivanje kolonijalnih teritorija. Time, dakle, Švedska, a na isti način i norveško-danska država postaju integralni deo kolonijalne ekonomije. Kada je u pitanju atlantska trougaona trgovina, dansko-norveško učešće u trgovini robljem ne predstavlja dakle nikakav izuzetak u odnosu na ono što smo mogli da čujemo u ranijim prezentacijama. Dakle, i metode, i uslovi trgovine, i rute, i roba koja je korišćena za razmenu na zlatnoj obali, dužina transporta, smrtnost tokom transporta porobljenih ljudi u kolonije i uslovi života znači preživelih u kolonijama tih danskih zapadno-indijskih ostrva potpuno su isti kao i kada su u pitanju druge kolonijalne države, a od sredine 17. veka pa sve do početka 19. veka Dansko-Norveška kraljevina i njena ratna i trgovačka mornarica znači imaju neprekinuto učešće u trgovini robljem i upravo zahvaljujući i ovakvoj aktivnosti dakle mornarica doživljava rast i postaje četvrta po veličini u Evropi. Čak i trgovina u azijskim kolonijama
pored toga što su na prvom mestu bili tekstili i začini, ipak uključuje i roblje. Ipak trgovina ljudima postaje jedan od glavnih vidova razmene nakon ustanovljavanja tih kraljevskih ispostava na Zlatnoj obali. Tokom 60-ih godina 17. veka i znači na prelazu vekova Afrikanci postaju glavna roba. Imamo čak sačuvanu dokumentaciju u Danskom državnom arhivu gde može da se vidi kako niz uglednih i uticajnih figura u danskom društvu daju svoju podršku, svoj podsticaj, čak ohrabrenje za upravo ovakvu vrstu ekonomske aktivnosti, uključujući i zelandskog biskupa, jer je dakle ovakva aktivnost viđena kao nešto što će omogućiti procvat danske države. Na Zlatnoj obali se izgrađuju utvrđene naseobine, Karolusborg, Fredriksborg i Kristijanborg, i to su dakle kao i u slučaju Holandije bile ispostave koje su bili glavni centri za razmenu, za trgovinu, dok se samo prikupljanje ljudi obavljalo u manjim ispostavama, manjim utvrđenjima koji su bili izgrađeni bliže toku Volte. Dansko-norveška trgovina 1780. godine dostiže više od 10% ukupnog izvoza za Zlatne obale, a prema dakle, državnom arhivu više od 120.000 ljudi je odvedeno u američke kolonije pod zastavom Dansko-norveške kraljevine. Kada su u pitanju znači, transport porobljenih, već smo i ranije pominjali da je nekakav prosek bio 16% umrlih prilikom svakog transporta usled bolesti, dehidracije ili vrlo često samoubistva, jer dakle porobljeni ljudi, muškarci, žene, deca nisu mogli da podnesu ove stravične uslove prevoza, gde je, na primjer, prema jednom od arhiva svakom odraslom muškarcu bilo dodeljeno 180 sa 40 i 80 cm prostora u potpalublju, kao što možete da vidite i u pozadini ovoga slajda. Porobljeno stanovništvo inače u karipskim kolonijama živelo je u uslovima neprekidnog, dakle prinudnog rada, kazni, obespravljenosti, bolesti koje su bile prouzrokovane nehigijenom, prenaseljenošću, invaliditeta prouzrokovanom bolestima i povredama na radu koje su bile veoma, veoma česte. A vrlo surove okolnosti rada na plantažama šećerne trske često su dovodile do smrti ili amputacija. Smrtnost među decom je dakle prelazila 40%, dok je starija populacija umirala od tuberkuloze, boginja i drugih infekcija. Zanimljivo je da su se bolesti često pripisivale predispozicijama afričke populacije, mada je dakle neophodno napomenuti, kao i u slučaju holandskih kolonija, da su dakle kolonisti, evropski kolonisti živeli u potpuno drugačijim uslovima u odnosu na uslove prinudnog smeštaja koji su bili kreirani za porobljene, i evropski kolonisti su imali mogućnosti da ipak sprovode određenu higijenu, određeni stepen prevencije. U slučaju, na primjer, holandskih kolonija i Surinama zanimljivo je da je Hansenova bolest ili lepra, da je na praktično mitološke načine pripisivana afričkim robovima kao nekakva njima inherentna sklonost. Pa su tako znači, na sličan način oboleli zarobljenici smešteni u svojevrsni
pritvor uklonjeni iz onih okolnosti ili sfera plantažnog društva, da ga tako nazovemo, gde bi mogli da budu u kontaktu sa kolonistima. Ovde je značajno pomenuti da, na primjer, nacionalna zabrana u Danskoj, zabrana trgovine robljem koja se donosi kraljevskim ediktom 1792. godine, ali naravno sa odloženim dejstvom od 10 godina, tako da na snagu stupi tek 1803. Da dakle ova zabrana dovodi do jedne paradoksalne situacije da se upravo u ovom periodu intenzivira uvoz, da se znači povećava populacija porobljenih sa 28.000 na 36.000 ljudi u norveško-danskim kolonijama u Karibima. I prvobitna namera koja jeste bila da se ropstvo zabrani kasnije uz odloženo dejstvo, ipak je morala ranije da dakle, stupi na snagu, jer 1848. godine guverner von Scholten donosi odluku o ukidanju ropstva kako bi se sprečile pobune. Jer pobune su dakle i pored toga što bi bivale ugušene u krvi i na najsurovije moguće načine, ipak bile veoma, veoma česte. Primjera radi, znači u slučaju pobune iz 1759. godine, kao što možete da vidite i u ovom opisu iz Danskog nacionalnog arhiva, pobunjenici, predvodnici pobune bivali su kažnjeni faktički srednjovekovnim evropskim metodama i potpuno nepotrebno, nečovečno zlostavljani sve dok ne bi izdahnuli. Ali, dakle, pobune su se ipak nastavljale. I već 1853. godine Danska je započela mere za obeštećenje, ali naravno vlasnika plantaža, ne porobljenih, i vlasnicima su isplaćene kompenzacije u iznosu od $50 po čoveku. Što je dakle ipak izazvalo među plantažerima veliko nezadovoljstvo. Nije se smatralo adekvatnom kompenzacijom. Radnici, s druge strane, novim propisima kao oslobođeni, ipak ostaju vezani za plantažu, za zemlju, imaju nekakvu nominalnu, fiksnu platu, međutim to samo ostaje na nivou prava. Uslovi života se ne popravljaju u značajnoj meri i njihova dakle, životna situacija ne biva ni malo bolja. Zapisi o tom periodu govore da su dakle nemaština, glad, užasno teški uslovi za rad, često dakle, opet dovodili do pobuna, od kojih je najznačajnija pobuna Fireburn, što je dakle i slika koja je u pozadini ovoga slajda, pobuna iz 1878. godine koja je poprimila takve razmere u kojoj je učestvovalo većinsko stanovništvo kolonija, predvođena dakle od strane tri heroine, Queen Mary, Queen Agnes i Queen Matilda, koje su dakle i danas na Devičanskim ostrvima slavljene kao nacionalne heroine. Upravo ova pobuna jeste, mada je dakle na kraju ugušena i predvodnice jesu bile zarobljene, ali ipak ova pobuna je ukazala na neodrživost ovog nehumanog tretmana radnika, pa se dakle u određenoj meri njihova situacija nakon pobune nešto popravila. Kada je u pitanju nordijsko prisustvo u Africi, treba pomenuti da su prve zone, na primjer, norveškog interesa i prisustva teritorije današnje Tanzanije, Zanzibar i Tanganjika, zatim Kongo, Kenija, portugalske kolonije, Mozambik, Angola i norveška trgovačka flota, znači 80. godina 19. veka nekih 80% svojih prihoda stiče upravo trgovinom sa evropskim kolonijama.
Upravo ova trgovina predstavlja neku osnovu akumulacije kapitala koji dakle vremenom dovodi do razvoja najznačajnijih norveških industrija, metalurgije, drvne industrije, brodogradnje i tako dalje. I primjera radi najveća norveška metalurška kompanija Orkla, koja je i danas jedna od najvećih norveških kompanija ili sada već korporacija, nastaje 1904. godine od ulaganja koja su rezultat kolonijalnog privređivanja. Dokumentovano je da ti prvi vlasnici Orkle zaradu ulažu u kolonijalnu trgovinu i plantaže u Africi. Norveška istočnoafrička kompanija sa Zanzibara krajem 19. početkom 20. veka bavi se uvozom drveta i drvne građe iz Norveške u početku, da bi zatim odigrala veoma značajnu ulogu u uspostavljanju određene dinamike, znači u ekonomiji Zanzibara i kolonijalnog poretka u istočnoj Africi. Značajno je pomenuti prisustvo nordijskih kolonista u južnoj Africi, koje nije naročito poznato, ali dakle nordijske doseljeničke grupe koje su uključivale i Danci, i Norvežane, Šveđane i Fince, bavile su se prvenstveno transportom, preradom drveta, brodogradnjom, trgovinom, investicijama, pa čak i lovom na kitove. I u drugoj polovini 19. početkom 20. veka, dakle, njihov politički i ekonomski uticaj postaje dovoljno veliki da oni pokušavaju da ostvare status treće evropske kolonizatorske grupe. Tu je zanimljivo pomenuti da su čak izdavali svoj časopis na nordijskim jezicima, časopis Fram, što znači napred, koji je bio inspirisan i često objavljivao poučne tekstove, kvazi naučne tekstove o rasnoj čistoti. Kada je u pitanju Kongo, moraš se također pomenuti da je administracija kralja Leopolda II. Regrutovala najamnike iz Danske, Finske, Norveške i Švedske i da je nekoliko hiljada njih početkom 20. veka boravilo u Kongu i da su bili angažovani kao istraživači, kartografi, mornari, kapetani brodova i smatra se da ne bi bilo moguće prodiranje u unutrašnjost Konga rekama i dakle osvajanje teritorija Konga ovim putem da nije bilo nordijskih pomoraca. Arhiv Instituta za emigraciju u Švedskoj, na primjer, sadrži na stotine pisama, obraćanja, korespondencije između mladih Šveđana, pripadnika neke više ili više srednje klase, koji su se dakle obraćali konzulatu Konga sa molbom da pristupe vojsci Slobodne države Kongo, jer je ova služba njima nudila mogućnost brzog bogaćenja, ali isto tako i sticanja iskustva koje bi im omogućilo da relativno brzo ostvare viši status i da dakle, kasnije zauzimaju službu višeg ranga u svojoj državi. Avanturistički porivi prema postojećoj korespondenciji sačuvanoj čine se kao opet motiv od nekog sekundarnog značaja, jer je dakle na prvom mjestu bilo unapređenje društvenog statusa i bogaćenje. Prema opet postojećim statistikama o La Force Publique, Šveđani su činili najbrojniju grupaciju najamnika odmah nakon Belgijanaca i Italijana, a dokumentovano je također da je veliki broj Norvežana učestvovao u izradi karti sliva reke Kongo. Iz materijala dokumentacije sačuvane iz tog vremena vidi se dakle da najamnici jednostavno rasističkim idejama barataju kao prirodnim, to je dominantan način mišljenja, indigeno stanovništvo smatraju poluljudima i pripisuju mu određenu zaostalost u intelektualnom razvoju. I na taj način oni pravdaju primjenu nasilja, upotrebu biča koje je Danilo ranije opisao u svojoj prezentaciji, kao nešto što je sasvim primereno
radi održavanja discipline. Sada dolazimo do misionarske delatnosti koja je takođe veoma značajna jer predstavlja i svojevrsni prelaz od tog čistog kolonijalnog prisustva prema modernoj razvojnoj delatnosti. I misionarska delatnost koja dakle, počinje nekom sredinom 19. veka veoma je zanimljiva, veoma je interesantna za proučavanje jer dakle nije nešto što se završilo. I u ovom trenutku kada dakle, govorimo o ovim stvarima postoje širom Afrike, ali i Azije i Južne Amerike, znači veliki broj nordijskih, najpre norveških dakle, misionara deluje na isti način kao što je to činio pre recimo jednog veka. Norveška se u ovom pogledu najviše isticala jer je dakle imala najviši broj misionara u odnosu na svoju celokupnu populaciju. I prve misije jesu formirane u Indiji, na Madagaskaru, u Južnoj Africi, a zatim se i šire po drugim regionima Afrike. I tu je zanimljivo primetiti da pored verskog podučavanja, dakle misije rade i na osnivanju škola gde se dakle lokalno stanovništvo podučava nekoj elementarnoj pismenosti i pruži se neka bazična zdravstvena zaštita, pri čemu je zanimljivo da dakle tek u nekoj kasnijoj fazi pružanja ovakve vrste usluga misionarska društva shvataju da je u stvari potrebno da njihovo osoblje dobije neki vid medicinske obuke pre nego što se upusti u ovakvu vrstu pomoći lokalnom stanovništvu. Početkom 20. veka u Norveškoj se formiraju i ženska misionarska društva koja su vezana za ženski pokret koji dakle u tom trenutku u Norveškoj postaje veoma uticajan. I s te strane je interesantno da dakle i pored toga što na nacionalnom planu ovo društva niču kao osvešćena po pitanju ženskih prava i dakle neguju jednu vrstu edukacije o pravima i emancipaciji kod kuće, dakle na kolonijalnom planu u Africi. Iste ove organizacije imaju obrazovne programe koji su strogo patrijarhalni i usmeravaju se dakle na afričke žene kao primarnu ciljnu grupu, ali na taj način da se afričke žene podučavaju servilnosti i ponašanju koje odražava kolonijalne patrijarhalne norme. Kada su u pitanju, to jest kada govorimo o Grenlandu, koji dakle nije kolonija iz prošlosti, nego je i danas teritorija koja je pod danskom upravom i na Grenlandu bi rekli i dalje kolonija, neophodno je napomenuti jer je dakle i tu veoma često prisutan mit da je dansko prisustvo na Grenlandu humanitarne prirode jer dakle Grenland nema šta da ponudi. Dakle, to je mit. Pored tradicionalno razvijenog ribarstva, mineralnih bogatstava, nafte, gasa, retkih metala, uranijuma, između ostalog, znači rudno bogatstvo Grenlanda je ogromno i trenutno je u toku čitav niz projekata eksperimentalne eksploatacije, a sa druge strane Grenland, i to nimalo nije zanemarljivo, Danskoj daje jedan simbolički kapital u vidu statusa arktičke sile. Prvi period dansko-norveške, znači kolonijalne misije, kolonijalnog prisustva na Grenlandu, bio je nekako baziran na opet mitu iz prošlosti o drevnom prisustvu Nordijaca, nordijskih kolonista, još tokom 10. veka, pa tako prvi misionari ili Hans Egede koji je dakle pionir modernog kolonijalizma na Grenlandu dolazi sa ciljem promovisanja hrišćanske nauke.
I u periodu od 1721. do 1832. nordijsko prisustvo dakle počiva na toj protestantskoj misiji. Od 30. godina 19. veka, kao i kod drugih evropskih kolonijalnih sila, radi se o jednoj promenjenoj, prilagođenoj sada logici. Primenjuje se logika civilizacijske misije, evolucionistički pristup i to je nešto što i danas u određenoj meri obeležava odnos Danske prema Grenlandu. U narednom periodu preovlađuje ta kulturna evolucionistička logika danske pomoći Grenlandu, koja je dakle diskriminatorska, nipodaštavajuća. I ovde možete vidjeti jedan citat nekadašnjeg premijera Danske iz 50. godina 20. veka, koji je isto tako jednom prilikom izjavio da cilj Danske nikada nije bio eksploatacija, već da se primitivni narod čuva i odgaji. Formalno Grenland gubi status kolonije 53. godine i tada zvanično postaje okrug Danske države, tako da danas zajedno sa Farskim ostrvima predstavlja deo takozvane jedinstvenosti ili zajedništva teritorije kraljevine, koji su dakle svi pod jednim ustavom i jednom kraljicom. U periodu od 53. do 79. tokom faze modernizacije i formalnog ukidanja kolonijalnog statusa dolazi inače do najradikalnijih društvenih intervencija. Stanovništvo se prisilno izmešta iz tradicionalnih naseobina u urbanizovane centre kako bi se omogućio razvoj industrije ribe. Dolazi do reforme obrazovanja kada se nameće učenje danskog jezika kao službenog jezika, potiskuje se maternji jezik, a Danci dakle preuzimaju na sebe kompletan javni sektor i prosvetu i zdravstvo i administraciju, dok su Grenlanđani, inuitska populacija Grenlanda, stavljeni u takvu poziciju da mogu da zauzimaju samo one položaje i radna mesta koji su minimalno plaćeni. Kršenje prava grenlandske i inuitske populacije uključuju i proterivanje sa tradicionalnih staništa i lovišta radi upotrebe zemljišta za vojne baze, razdvajanje porodica, situacija slična apartheidu u školstvu, oduzimanje dece i njihovo prisilno odvođenje u Dansku ili internatske škole, kako bi se omogućila lakša asimilacija gubljenja maternjeg jezika, zatim iskustva nasilja i zlostavljanja u internatskim školama, odvođenje osoba sa invaliditetom u Dansku bez mogućnosti kontakta sa porodicom i tako dalje. 2014. godine oformljena Grenlandska komisija za pomirenje i u toku su brojna istraživanja kao i prikupljanje svedočenja o svim ovim događajima tokom prethodnih decenija. Kada je dakle u pitanju populacija sami naroda, tu je sad neophodno da napravimo jedan zaokret ka unutra. Dakle, nisu samo ovi prekomorski poduhvati kolonijalna praksa Norveške, Švedske i Finske, postoji i ovaj unutrašnji kolonijalizam, to jest kolonijalni tretman nad samim narodima i kolonijalno upravljanje nad tradicionalno njihovim teritorijama. Sami narodi sada već imaju međunarodno priznat status indigenih naroda, nastanjuju severne teritorije Skandinavskog poluostrva i Koljskog poluostrva u Rusiji. Njihova domovina, koju one nazivaju Sapmi, proteže se dakle danas preko više državnih granica, a u pitanju su dakle ljudi koji su potomci prvobitnih stanovnika severa, znači koji ove prostore naseljavaju od kraja poslednjeg ledenog doba i sve do nekog 11. veka zauzimaju prostor, znači od centralnih prostora Skandinavskog poluostrva ka Belom moru, uključujući skoro celu teritoriju Finske. U vikinškoj eri, nakon 11. veku, počinje nasilno pomeranje, nasrtaj sa juga i dolazi dakle do toga da sami zajednice počinju da se izmeštaju sve više ka severu,
a istovremeno dolazi od nekog 16. veka sa pojavom i jačanjem nordijskih država, preuzimanje kontrole ne samo nad teritorijom, već i potiskivanje tradicionalnih samih sistema pravne i administrativne uprave i zaštite prirodnih resursa. Pokrštavanje i misionarska delatnost i ovdje igraju veoma važnu ulogu i države vremenom, pomenute države Norveška, Švedska, Finska vremenom, dakle prave dogovore o razgraničenju teritorija u kojima ni na koji način nisu konsultovani, ne učestvuju sami narodi. Krajem 18. veka se naseljavanje, kolonizacija severnih prostora intenzivira i tada počinje i zvanična politika asimilacije. Ovo što možete da pročitate je jedan, pa tako reći, sažetak statusa i položaja sami naroda. U pitanju je Alf Isak Keskitalo, koji je bio veliki sami aktivista i filozof. I dakle, ova situacija i ova borba je nešto što se i danas nastavlja. U društvu se, to jest društvima pomenutih država, sami narodi se brišu, čine se nevidljivim, a istovremeno se sprovode, dakle, tokom ranijih decenija agresivne mere asimilacije i brisanje njihovih identiteta. Neki od vidova sistematske diskriminacije su nametanje nacionalnog identiteta, prisilno obrazovanje na norveškom, švedskom ili finskom jeziku. I tu je važno pomenuti da je u ovoj dugoj, dakle, istoriji diskriminacije veoma značajnu ulogu odigrala i eugenika. Eugenika kao lažna nauka koja je, dakle, u jednom trenutku bila veoma popularna i čak imala neke od svojih glavnih pobornika upravo u ovom regionu. Tako i švedski botaničar i otac sistematike Carl von Linné, on je, dakle, u svoju taksonomiju uključio čoveka, pa je na taj način napravio i sistematizaciju koja je hijerarhijski ustrojena, gde su rase, na onaj način na koji ih je on koncipirao, zauzimale određene hijerarhijske pozicije. I njegova rana antropološka istraživanja koja su sprovođena na severu Švedske su u stvari započela taj trend proučavanja samih naroda kao naroda koji su razvojno zaostali. Nakon njega niz nordijskih naučnika, dakle, uzima učešće u kreiranju ovih teorija o rasnoj superiornosti, o nordijskoj gospodarskoj rasi. Među njima je, na primjer, i Christian Emil Schreiner, norveški naučnik koji je radio vrlo detaljna istraživanja, kvazi istraživanja koja su uključivala, znači, antropometriju, ali isto tako krađu ljudskih ostataka sa groblja samih zajednica, jer je, dakle, on radio na dokazivanju teze da sami kao rasa pripadaju detinjstvu ljudskog roda. I on je, dakle, zapisivao nekakve percipirane, zamišljene karakteristike sami naroda i dokazivao na taj način superiornost nordijske rase u odnosu na primitivnu laponoidnu rasu. Do danas, dakle, proces kolonističkog širenja ka severu i to na štetu samih zajednica nije prestao i danas sami zajednice protestuju zbog eksploatacije njihovih prirodnih resursa, infrastrukturnih projekata koji onemogućavaju tradicionalne vidove, dakle, stočarstva. Zatim postoji veliki problem industrijskog zagađenja i čak testiranja naoružanja sa posljedicama po životnu sredinu. Ovde možete u ovom donjem desnom uglu da vidite i fotografiju iz 70-ih godina, 80-ih u stvari, kada je, dakle, veliki broj predstavnika same zajednica protestovao u Oslu i ovo je njihov susret sa tadašnjim premijerkom Norveške Gro Harlem Brundtland, gde su, dakle, stupili u štrajk glađu kako bi sprečili projekat podizanja velike brane koja bi narušila
znači tradicionalne vidove opstanka faktički sami zajednice na severu. To nas dovodi sada do dakle, premijerke Gro Harlem Brundtland i njene čuvene izjave da je tipično norveški biti dobar. Je veoma važan element dakle, ove norveške u ovom slučaju izuzetnosti je dakle razvojni angažman. Razvojni angažman na globalnom jugu je dakle, nešto što doprinosi tome da se Norveška ili generalno druge nordijske države brendiraju kao mirotvorci, humanitarci, kao darežljivi donatori, pomagači demokratije. I tu je neophodno napomenuti da dakle, postoji veliki uticaj kako nekadašnjih kolonijalnih praksi, tako i kolonijalnih fantazija na ovaj novi razvojni diskurs. Sadašnji razvojno-industrijski kompleks je veoma značajan, inače za održanje političke stabilnosti, za održanje elita u norveškom društvu i nordijskim društvima. I u isto vreme, znači, tu su prisutni kontinuiteti koji sada više nisu toliko, dakle, očigledni, ali ukoliko pažljivije pogledamo, ipak jesu vidljivi. Kontinuiteti u odnosu na kolonijalnu prošlost i to znači u Africi, Aziji, Americi, a istovremeno, dakle, ovaj humanitarni angažman čini manje vidljivim kolonijalni tretman koji dalje traje nad sami narodima, nad dakle, ovom populacijom severa koja je starosedelačka, a isto tako znači daje jedan humaniji privid, glazuru tom neprekinutom kolonijalnom prisustvu Danske na prostorima Grenlanda, a i Farskih ostrva. Sektor dakle, razvojne pomoći postaje jedan mehanizam i danas predstavlja jedan mehanizam za proizvodnju konstrukcija o neevropskom svetu i za negovanje slika koje na neki način igraju jednu ulogu u očuvanju tog starog, hijerarhijskog, kolonijalnog i sada znači, razvojnog projekta. S te strane vredi pomenuti, mada to je opet jedna duga priča koja bi zahtevala i veliki broj primjera kojih ima, dakle, obilje, da danas znači, ta razvojna mašinerija na temeljima starog kolonijalnog, vizualnog i mitološkog nasleđa primenjuje i dalje znači, niz simbola, rasnih stereotipa, kojima se pribegava, znači bez obzira na kontekst, kako bi se ilustrovala opet izuzetnost, različitost severa Evrope, nordijskog regiona u odnosu na ono što se naziva globalni jug ili treći svet ili dakle one neke druge ljude koji nisu u istoj naprednoj poziciji kao što su to nordijska društva. Tu vredi pročitati jedan citat Eriksena i Neumana koji se odnosi upravo na dakle, ovaj segment razvojne pomoći i značaj ove produkcije za konkretno norveško društvo. Kao taoci norveškog režima dobrote, ljudi sa nekog bezličnog juga predstavljaju značajne kocke u izgradnji kolektivnog norveškog identitetskog projekta. Oni omogućavaju doživljaj Norveške kao zemlje koja ima istorijsku misiju tamo negde u svetu. Po pitanju dakle, kolonijalne prošlosti u nordijskim društvima preovlađuje taj stav negiranja, ignorisanja, insistiranja na brisanju tog iskustva i vrlo često se čak izražava i ponos zbog odsustva kolonijalnog iskustva. Ne mali broj puta premijeri svake od pomenutih država davali su izjave da je dakle, njihova pozicija u svetu kao univerzalnog prijatelja svih naroda takva upravo zbog toga što oni nikada nisu bili kolonijalne države. Ovakvo brisanje omogućava dakle, novi početak, naročito u svetlu humanitarnog angažmana
I često se, na primjer, može vidjeti da neki autori kada i govore, kada ne mogu da zaobiđu, na primjer, kolonijalno prisustvo negdje na prostorima Afrike, o tome govore kao o ranom kosmopolitizmu. Da, dakle, to nije bio kolonijalizam, već jedan izraz kosmopolitske prirode, konkretno u ovom slučaju Norvežana. Postoji dakle tendencija da se i kada se govori o kolonijalnoj prošlosti, nordijsko učešće prikazuje kao benevolentno, kao humano, zanemarljivo, humanitarno i da nije toliko značajno u odnosu na druge kolonizatorske nacije. I tu je istoričarka Nombu Andersen stvorila dakle, taj pojam nedužnog kolonijalizma, koji dakle, ne priznaje postojanje znači, tog tereta kolonijalne prošlosti koji se jeste urezao u nekakav kulturni arhiv nacija, ali dakle, briše se. I kako Nombu Andersen smatra, kolonijalno djelovanje jeste ostavilo otisak i na proizvodnju znanja i doprinelo je kreiranju određenih saznajnih matrica koje u osnovi dakle, imaju taj kolonijalni odnos moći i rasne hijerarhije. S te strane, dakle, doprinos ovom širem evropskom kolonijalnom poduhvatu može da se tumači i kao dobrovoljno pozicioniranje unutar jednog eurocentričnog, nasilnog kolonijalnog diskursa kako bi se napravio iskorak sa periferije severa u ovom slučaju. Kada je u pitanju dakle, ta rasno-hijerarhijska ili prosto rečeno rasistička zaostavština kolonijalizmu, dakle ona se negira i pored prisustva takozvanog svakodnevnog rasizma i potpuno se čak i kod nekih manifestacija rasizma, kao na primjer u slučaju tragedije na ostrvu Utöja ili u slučaju drugih incidenata, napada, pokušaja ubistva i uništenja, na primjer džamija i u Norveškoj i u Švedskoj. Često se dakle takvi događaji predstavljaju kao nešto što je ipak izolovan, nesrećni splet okolnosti, proizvod mentalne bolesti pojedinca, nešto što ne može direktno da se dovede u vezu sa rasizmom i što je dakle daleko bezazlenije u odnosu na velike, značajne incidente u nekim drugim većim državama koje u stvari imaju dakle, problem verske netolerancije ili rasizma. I tu je značajno dakle, pomenuti da dakle, ovo jeste jedan deo, znači ovo vrsta negiranja jeste deo već pomenute tendencije očuvanja neznanja, očuvanja privilegovanog neznanja koje dakle doprinosi na neki način, znači kreiranju plodnog tla za zastupanje neokolonijalnih ili rasističkih pozicija. I to je opet slično onome što smo pominjali u slučaju Holandije i fenomena bele nevinosti, znači pojma koji je kreirala Gloria Wekker, jer je dakle u pitanju izbor privilegovanog neznanja i ovdje je znači očuvanje te pozicije neznanja bitno kako bi se dakle očuvao i taj narativ nedužnog kolonijalizma, a kako bi se eventualno isprečili mogući zahtjevi za reparacijom. Jedna od manifestacija ovog rasizma je patologizacija društava i država juga i može se ova vrsta, znači ova pojava koja je vrlo česta danas i u razvojnom diskursu, može se smatrati pokazateljem, znači tog kolonijalnog najprije, a zatim kolonijalno-razvojnog saučesništva. I društva juga se u ovom diskursu reprodukuju, prikazuju kao
zaostala u razvoju, nepotpuna, dakle, evolutivno zaustavljena, unazađena, one su zaglavljene u tim stanjima kriminaliteta, korupcije, nasilja i lišena su sposobnosti da dakle, kreiraju zajednička dobra. I ovakva drugost i ova patologizacija se u jednakoj meri projektuje na imigrante, na znači, ljude iz drugih podneblja koji danas žive na prostorima nordijskog regiona, jer se dakle nordijska društva definišu u binarnoj poziciji prema južnom ili takozvanom doseljeničkom, koje je nekako implicitno patološko. I upravo su dakle te konstrukcije odsustva korupcije, solidarnosti, odgovornosti, sklonosti mirnom rešavanju konflikta, altruizma, ono što dakle proizvodi nordijsku izuzetnost. Ja sam ovde dala par nekih isečaka iz nekih švedskih i norveških medija. Imamo tu par izjava, znači trenutno se odvija akcija koju sprovode lekari Švedske, znači više od 1000 mladih lekara je potpisalo peticiju i učestvovalo u izradi jedne studije o tome na koji način je COVID kriza u stvari doprinela većoj vidljivosti problema rasizma u švedskom zdravstvu, gde, dakle, nije samo u pitanju rasizam prema pacijentima, koji je problem koji nikada nije nestao, već je, dakle, sada i rasizam prema lekarima koji dolaze iz drugih zemalja, a koji, dakle, u ovoj situaciji obavljaju jedan vrlo značajan posao i, dakle, nisu zamenljivi u ovom kontekstu gde koji inače, znači, svaka od nordijskih država u svakom trenutku ima nedostatak osoblja u zdravstvu, da su, dakle, i sami lekari bili izloženi veoma ponekad nasilnim epizodama rasizma. Neke od ovih izjava su dali čak i lekari iz našeg dela, dakle, sveta, pa, na primjer, ova prva izjava govori o tome kako je pacijent, videvši da lekar nije, kako bi se to reklo, etnički Šveđanin, skinuo košulju kako bi pokazao da ima tetovažu kukastog krsta, da bi onda lekaru rekao da je došao u zemlju da Šveđanima otima posao. Druga izjava je, dakle, čak upućena, znači, na istoj rasističkoj osnovi lekaru, samo na osnovu toga što je u pitanju osoba koja ima tamniju kosu. A zanimljiv je, dakle, fenomen iz Norveške tokom COVID krize, gde se na sličan način, kao što sam već pomenula, da se nekada u kolonijama bolest, sklonost bolestima i tim različitim neželjenim i patološkim stanjima, dakle, pripisivala kao inherentno jedno stanje porobljenima i zatočenicima, percipirane druge rase. Znači, danas, interesantno u kontekstu COVID krize u Norveškoj, tu ulogu bauka, znači potencijalnog uzročnika širenja zaraze, igraju Sloveni. I to najpre poljski radnici koji su na privremenom radu u Norveškoj, a zatim i naši koji odmah iza Poljaka i Litvanaca, dakle, zauzimaju treće mesto po brojnosti među radnicima koji su sezonski zaposleni kao građevinci. I ovaj naslov, konkretno ovdje iskorišćen, drugi odozgo, govori o tome, znači, zastrašuje javnost Norveške najavom da će u narednom periodu čak 120 letova sa putnicima iz Poljske sleteti u Norvešku.
Ja bih ovdje završila i nadam se da imamo vremena za još neka pitanja. Ovaj posljednji slajd je u stvari spomenik koji u novije vreme dignut u Kopenhagenu, već pomenutoj Queen Mary, predvodnici Fireburn pobune na Devičanskim ostrvima. Hvala. Jelena, da li me čuješ? Čujem. Odnosno, Rajko, ne čujete se. Pa ja pretpostavljam da Rajko trenutno ima nekih problema sa... Da li se čujemo sada? Čujemo se. Izvinjavam se, internet je zakazao u jednom trenutku. Jelena, ja ti se zaista zahvaljujem još jednom na ovom predavanju i naravno pozivam sve one koji su prisutni još uvek sa nama da ti postave pitanja bilo putem uključenja, bilo putem četa. Evo, ako nema za sada pitanja, ja bih iskoristio priliku da ti postavim jedno. Pominjala si naravno Grenland, koji je vrlo zanimljiva priča sam po sebi. I naravno, čini mi se u drugoj godini mandata ili čak prvoj svog predsjedničkog mandata, Donald Trump je iskazao jednu vrstu želje da Sjedinjene Američke Države kupe Grenland, a da za uzvrat, čini mi se, da Porto Riko na korišćenje Danskoj. Tako da, s obzirom da se ti baviš tom kolonijalnom i postkolonijalnom teorijom, naravno Danska je, koliko mi je poznato, odbila takav predlog, ali koliko sam mogao da primetim, niko nije pitao ni narode na Grenlandu, niti Portorikance, da li bi se oni eventualno slagali sa takvim trgovinskim dogovorom, pa me zanima da to ukratko prokomentariš. Hvala, Rajko. Da, potpuno si u pravu, znači to je jedan prilično apsurdan moment tokom, mada dakle bilo ih je obilje tokom Trumpovog mandata, ali eto pre neke 2 godine je izašao sa tim predlogom da Sjedinjene Američke Države otkupe Grenland od Danske, što je Danska primila sa gnušanjem i odreagovala je i dala je vrlo jasan izraz, znači uvredi pretrpljenoj, jer je dakle, kao što sam i pomenula u prezentaciji, objasnila znači taj status jedinstvenosti teritorije i da dakle Grenland nije teritorija koju bi Danska otuđila. Ako to stavimo na stranu, znači u pitanju je jedan užasan fenomen koji opet otkriva jako mnogo o stavovima koji i dalje postoje, koje dakle Trump, kao što mu se i često dešavalo, u stvari ospoljio, dao im je izraz, on ih je verbalizovao, ali je to nešto
što je prisutno, dakle, u svesti ili podsvesti mnogih, najpre u zapadnim državama. Dakle, a to je da su neke teritorije i dalje nešto što može da bude predmet trampe, nešto što može da bude predmet razmene, da njihovo stanovništvo nije, a i ne treba da bude shvaćeno kao stanovništvo koje treba ili može da se pita, i uprkos nekakvim opet međunarodnim standardima kada je u pitanju i dekolonizacija i pravo na samoopredeljenje, dakle, ništa od toga ne figurira u ovoj priči. I kao što si ti rekao, dakle, to nije bio ozbiljan predlog sa Trumpove strane, ali je bila šala koja u tom nekom smeru, dakle, dehumanizacije i dodatnog izrugivanja nad kolonijalnim statusom određenih teritorija, znači ta šala Trumpova prvobitna da razmeni Grenland za Puerto Rico, koji je, dakle, američka kolonija i dan danas, i koji je u statusu jednog nepotpunog, da kažemo, to je stanovništvo Puerto Rika je i dalje u statusu jednog nepotpunog, da kažemo, građanstva ili pripadanja, jer, dakle, radi se o jednom uslovnom državljanstvu, znači pripadanju Sjedinjenim Američkim Državama, radi se o neinkorporiranoj teritoriji gde, dakle, pored određenih ograničenih prava, stanovništvo ipak nema pravo glasa i faktički ne upravlja, dakle, tim ostrvom na kome živi. Tako da, u svakom slučaju, Rajko, jeste odlično je pitanje i jeste dobra tema da se o njoj malo više razmišlja. Jelena, zahvaljujem se na odgovoru. Za reč se javio direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković, koji ima par pitanja. Direktore, izvolite. Hvala, Rajko. Mislim, javljam se u statusu istraživača, u statusu direktora, da se našalimo malo. Jelena, najprve se zahvalim, stvarno bilo je više nego inspirativno i posebno, da kažem, ovaj deo o Nordicima, koji verovatno se možda Jovice koji je živeo tamo pa je imao prilike da možda vidi. Mi ostali zaista nismo imali pojma uglavnom o tome da su oni držali delove i Afrike i Antile i tako dalje. Malo ljudi zna o tome i stvarno je veoma, veoma inspirativno. Dve stvari sam hteo samo, znači jedna više u formi komentara, a druga baš konkretno pitanje. Prvo je, ja sam i na chatu odmah, da kažem, reagovao na vašu prvu rečenicu na neki način da ta priča o benevolentnim, liberalnim, otvorenim, kako se zove, vazda, Nordicima, meni koji, što kaže, malo znam istoriju zadnjih 200-250 godina, apsolutno nije prva asocijacija na njih. Dakle, slično kao i kod Holanđana, o kojima vi naravno znate mnogo bolje. Dakle, ta priča o toleranciji kao nekom opštem modelu, pitajte Belgijance, reći će dosta o tome koliko su oni tolerantni. Tako da, mislim, zaista protestantske zemlje i kulture su bile u mnogo čemu, da kažem, u ovom nekom novijem periodu brutalnije. I vi ste kasnije to vrlo lepo pokazali sad sa ovim, dakle, i odnosom prema imigraciji različitog tipa. Dakle, vi zaista, nekoliko puta sam bio tamo i čovek u kafani, kad se malo popije, često će videti ruku kako im ide gore i tako dalje. Ali tu bih dodao još jednu stvar, dakle, osim ovih, da kažem, baš nacista pa i rasista na neki način. Ljudi zaboravljaju, recimo, ovaj deo južni deo iz koga je Ingvar Kamprad pokojni bio, južni deo Švedske, bukvalno, sećam se nekog podatka da je maltene svaki drugi muškarac se dobrovoljno prijavio bio za učešće u SS divizijama i da je bio veliki broj njih koji su ratovali u drugom ratu u Sovjetskom savezu, iako je Švedska bila neutralna i tako dalje. Tako da taj deo, da kažem, i tradicija opstala je na neki način i do dan danas.
uprko svim ovim opštim prednostima. Međutim, često imate to, prosto volio bih i tu da vas čujem, da kažem i u ovom odnosu koji oni imaju prema, i onaj uslovno rečeno liberalniji deo, koji danas tu svoju novu ideologiju ili nov pogled na svet na slično brutalan način nastoji da nametne drugim ljudima, pa ste imali ovde, meni je omiljeni lik bio zaista, ne znam da li još uvek tu ili je smenjen doskorašnji norveški ambasador, koji je imao čitav niz kontinuiranih, uvredljivih, pa na ivici rasizma, dakle, izjava oko Kosova, oko transformacije, oko svega, oko našeg odnosa sa Rusijom i tako dalje. Tako da hoću da kažem da taj deo, prosto neki model ponašanja prema drugima, koji zaista potiče od jedne vrste parasističkog mesijanizma, možete da vidite i u tim ekstremno desnim, ni malo zanimarljivim delovima društva, ali s druge strane i kod ovih liberalnih totalitarista koji takođe jako mnogo nastupaju prema drugima na sličan način. A konkretno pitanje je prosto tu ono što manje više uvek zamolim kolege. Dakle, jedan deo od celove naše ideje je bilo da danas vidimo kako ta društva gledaju. Vi ste jednim delim, da kažem, načelno, ali prosto bih voleo da vas pitam kako se, ne znam, u popularnoj kulturi, u filmovima, u nekim možda televizijskim serijama ili u udžbenicima, ako ste imali prilike da vidite, tretira čitav ovaj problem, da li postoji neka naznaka onoga što su Belgijanci kako tako uradili sa muzejem posebnim koji se može da transformiše i tako dalje. U svakom slučaju, hvala vam i stvarno je bilo zadovoljstvo slušati. Što bi rekao onaj mali iz kako se zove, South Parka, I learned something today, i dosta smo naučili, zaista. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Đurkoviću. Drago mi je da ste pomenuli i dobrovoljce iz regiona, jer to je isto jedna veoma značajna tema i ja sam je namerno izostavila, jer je opet nešto što zahteva onako detaljniju i temeljniju obradu i tu postoji jako mnogo materijala, jer na svu sreću poslednjih godina postoji veće interesovanje, postoji određeni broj istoričara i antropologa i različitih profila naučnika koji se bave nekim od ovih pitanja iz što kolonijalne, što novije istorije iz perioda Drugog svjetskog rata i konkretno znači u nordijskom kontekstu. I jako mnogo može sada materijala i da se pronađe i da se sazna mnogo novih detalja koji su nekako do sada ostali nezapaženi. Ili u senci, dakle, nordijskih država kao, kako sam već pomenula, šampiona svih onih dobrih stvari. I drago mi je da, dakle, vi niste pali na taj mit o benevolentnom civilizacijskom uticaju nordijskog regiona. Što se tiče konkretno, dakle, vašeg pitanja, da, ja isto bi se osvrnula na ovo što ste rekli vezano za jednog od diplomatskih predstavnika Norveške. To, opet iz mog iskustva, nije izolovan slučaj, jer čak i bez nekakve, kako bismo to nazvali, zle namere, mislim da postoji jedan odnos, znači kreiran je određeni kulturološki stav, mentalitet koji posebno onima koji su stavljeni u poziciju zvaničnih predstavnika države nekako daje za pravo da nastupaju, dakle, vrlo odsečno, vrlo kulturno neosetljivo i da to često biva na granici i prelazi granicu rasizma. Što se znači tiče problema i tretmana problema rasizma danas,
postoje nekakvi pomaci, neke se nove stvari dešavaju i to je jako pozitivno. Postoji, na primjer, zahvaljujući inicijativi sami zajednica i predstavnika različitih sami naroda, pokrenuti su tokom protekle 3 godine inicijative za formiranje komisija za pomirenje, za istinu i pomirenje po kanadskom modelu. I to je doprinelo nekoj većoj svesti generalno u društvu. Znači nije rešilo ove pomenute probleme daljeg rabljenja i zloupotrebe teritorija i potiskivanja sami zajednica sa njihovih teritorija, ali dakle neka veća svest postoji više organizovanja od strane ovih zajednica i nekako je veće prisustvo i ovih zajednica i same priče o diskriminaciji i uskraćenjima koje postoje u nordijskim društvima u nekoj javnoj sferi. Rađena su, neke od koleginica sa kojima sam imala zadovoljstvo da radim su, na primjer, obavljale analizu sadržaja udžbenika, konkretno u Norveškoj, u Švedskoj i u Danskoj. Obuhvatne aktivnosti tog tipa su rađene baš posljednjih nekoliko godina i u Finskoj. Tako da mnogo informacija postoji mnogo tekućih projekata koji će sigurno predstaviti mnogo nekih novih informacija, ali u svakom slučaju, znači, do radikalnog nekakvog boljitka u tom smislu još uvek nije došlo. Priča o pravima koja je, dakle, stigla iz Sjedinjenih Američkih Država vezano za pokret Black Lives Matter, ta je priča, znači, imala određeni uticaj, odrazila se i na nordijske zemlje, ali je, dakle, to sve nešto što se i dalje dešava. Postoji niz nekih omladinskih inicijativa i vidjet ćemo kako će se sve to dalje razvijeti, jer, dakle, nije ni prvi put da se nekakve progresivne akcije tog tipa dešavaju u nordijskim društvima. Hvala, Jelena. Imamo jedno pitanje od našeg kolega s Instituta za evropske studije Dušana Ilića. U chatu ja ću ga pročitati zbog drugih učesnika. Dušan ti se zahvaljuje na izuzetnom predavanju i ima jedno pitanje. Imajući u vidu da je Švedska u svom zenitu posjedovala i pojedine slovenske i pribaltičke teritorije, kakav odnos današnji Šveđani imaju prema tom segmentu svoje istorije, odnosno da li se on interpretira kao kolonijalistički? Hvala, Dušane, što ste to pomenuli. Pa apsolutno ne. To je još jedan element istorije koji se potpuno briše. Znači, postoje, to sam zaboravila da pomenem u prethodnom odgovoru, postoje ipak određene ograde, određene forme javne komunikacije koje će, na primjer, sprečiti javno ispoljavanje i izražavanje nekakvih rasističkih stavova prema Afrikancima, prema ljudima koji su druge boje kože, na primjer. Međutim, ono što je, to je nešto što je vezano za, dakle, opet tu nekakvu nordijsku izuzetnost i jedan taj civilizovan način funkcionisanja društva i javnosti, ali, dakle, ono što sam ja primetila tokom posebno posljednjih nekoliko godina, možda u ovoj posljednjoj deceniji, je da je jedna forma rasizma ostala kao prihvatljiva u javnoj sferi. Prihvatljiva i nešto što, dakle, u redovnu upotrebu, čemu pribegavaju čak i ljudi koji bi se inače izjašnjavali vrlo odsečno kao antirasisti, a to je rasizam prema Slovenima. Znači, svaka istorija
koja dovodi slovenske narode i nordijske narode u vezu, a da, dakle, oni ne izgledaju preterano dobro u svetlu te priče ili te interakcije, je znači nešto što ne postoji. I to je nešto što se briše i to se uopšte ne računa, ali dakle ono što imamo, znači čak i u tom jeziku današnjice koji je potpuno PC, potpuno je onako prečišćen, doveden u to stanje perfidnog, dakle praktikovanja verbalnog rasizma, ali dakle neotvorenog. Ipak, znači u takvom javnom jeziku dešava se da se reč Srbin koristi u isključivo pogrdnom smislu, da znači žene slovenskog porekla, da su njihova imena predmet sprdnje, jer dakle u određenim zonama nordijskog regiona slovenska ženska imena predstavljaju sinonime za prostituciju. I niz sličnih drugih, dakle, pojava gde dakle, je dopušteno opet praviti komentare, recimo kada su u pitanju Rusi, kao da je nešto u vezi sa njima biološki i inherentno pogrešno i loše i tako dalje, i tako dalje. Ali dakle, to je jedna, hvala Dušane što ste otvorili tu priču, ali je nešto što zahteva isto više vremena. Dalje imamo pitanje jednog gospodina koji je potpisan kao Loren Persi. Zahvaljuje se i ima pitanje koje glasi: da li u Danskoj imaju neki vid sećanja na ustanak robova protiv Danske i Norveške na St. John's ostrvima? Kada su u pitanju ustanci o kojima sam ranije nešto i rekla i pobune porobljenog stanovništva i kasnije, znači oslobođenog, ali i dalje jednako zlostavljanog stanovništva, u Danskoj praktično da do opet nekog ovog novijeg perioda nije postojala praktično nikakva svest. I u tom smislu mora da se pomene rad i uticaj rada umetnice Jeanette Ehlers, čiju skulpturu, koja je poslednji slajd prezentacije, znači imali ste priliku da vidite, jer upravo je ona uradila jedan neizmeran znači, posao i što se tiče informisanja javnosti o ovom pitanju, što se tiče generalno ukazivanja na prisustvo tog svakodnevnog rasizma, rasističke pristrasnosti u danskom društvu i mnoge druge stvari. Znači, u pitanju je umetnica koja je svojim performansima, skulpturama, filmovima, informativnim nekim projektima pokušavala na različite načine, dakle, kroz manje neke zvanične forume da ljudima približe tu problematiku i, dakle, veoma je značajan primer, Jeanette, veoma značajan da, dakle, ipak i kroz umetnički rad koji nije nešto što dolazi iz establishmenta, iz nekog kulturnog mainstreama, da može da bude nešto što će ipak uticati na širenje svesti i širenje znanja. Zahvaljujem se. Pitanje ima kolega Jovica Pavlović sa Instituta za evropske studije. Inače, Jovica je završio osnovne i master studije na Univerzitetu u Stokholmu i bio je tamo jedan od najboljih studenata, tako da dobro poznaje tamošnje prilike. Jovice, izvoli, uključi se. Hvala ti, Rajko. Hvala stvarno na odličnom i zanimljivom predavanju iz kog sam i ja dosta toga naučio, pošto stvarno sam se slabo interesovao za švedsku kolonijalnu prošlost dok sam tamo živeo, pošto prvo nisam znao ni da postoji kao i većina ljudi, a zapravo sam saznao da postoji
kada sam otišao u Švedski muzej vojne istorije, gde je bilo jedno odeljenje posvećeno tim njihovim kolonijalnim poduhvatima. Ono što je meni bilo zanimljivo i samo sam hteo da dam ovaj komentar i da se nadovežem na ono što je gospodin Đurković govorio, je taj njihov odnos, kako bismo rekli, ta neka implicitna diskriminacija prema svemu što nije nordijsko, što se prenosi od tog kolonijalnog vremena pa sve do danas. Jer poslednja postavka u tom muzeju je bila skup nekih kao voštanih figura koje su predstavljale njihove vojnike koji su učestvovali u mirovnim misijama u Bosni i na Kosovu, gde su ti vojnici predstavljeni kako, ne znam, malom, jadnom bošnjačkom ili albanskom detetu daju sapun i flašicu vode. Mislim, gde se projektuje jedna vrlo jasna slika nekog spasioca koji je tu došao da bi širio mir i ne znam šta, a pritom stoji sa puškom u punom naoružanju. Tako da sam hteo samo da prokomentarišem da oni jako danas imaju taj neki kritički osvrt na svoju prošlost, naravno ne u potpunosti koliko bi to bilo potrebno, ali opet mislim u mnogo većoj meri nego mnoge druge države koje su činile mnogo veća zla u kolonijama koje su imale. Opet ovu noviju prošlost oni i dalje ne percipiraju kao nešto od čega treba da se ogradi, a zapravo se isti narativ, isti diskursi koriste samo u novijoj formi. Dakle, sad smo mirotvorci, ali i dalje smo u nekim drugim državama gde, ako ništa vizualno predstavljamo to naše prisustvo tamo kao odnos nekog superiornog i nekog inferiornog. To je samo komentar, dakle, nemam pitanje, da se nadovežem na izvanredno predavanje i drago mi je da sam bio tu danas da ga poslušam. Hvala. Hvala puno, Jovice, apsolutno se slažem. Apsolutno. Znači, kao što sam i pomenula ranije, u principu ne možemo da govorimo o novoj pojavi ovde ili najnovijoj onde, u pitanju je kontinuitet. I znači ovi stavovi su rezultat jednog kontinuiteta, način na koji se manifestuju, način na koji postaju vidljivi se možda pomalo razlikuje sa protokom vremena, ali dakle kao što si rekao, u pitanju je isti civilizacijski stav. Hvala puno. Hvala, Jelena. Da li još neko ima pitanja? Koliko vidim na chatu, pitanja više nema. Rajko, izvinjavam se, jel možemo da iskoristimo, ako bi Jovica bio raspoložen malo da nam prokomentariše iz te svoje perspektive čovjeka koji je živeo tamo 5 godina. Dakle, hvala mu za ovaj komentar, ali me zanima recimo ovaj deo kad smo pomenuli, pošto imamo vremena i dozvoljavam sebi, izvinjavam se zbog ovoga, dakle, odnos prema nacizmu i prema toj činjenici da je ne mali broj njih učestvovao u tome, da li se to recimo uči u školama ili na fakultetu, kakav je odnos prema tome i tako dalje. Tu ima nevjerojatno zanimljivih priča, recimo Gunnar Myrdal, čuveni marksistički ekonomista i tako dalje, koji je u Americi mnogo toga uradio i tako dalje, je bio veliki fan Kelena, dakle, i vrlo, Alan Carlson ima posebnu knjigu, inače izvanredno, to mu je doktorski rad o njemu i o Alvi, dakle, čuvenoj Alvi Myrdal. A Gunnar Myrdal kao mlađi bio vrlo prorasistički orijentisan, podržavao Kelena, posebno u odnosu i prema Slovenima i tako dalje, da bi onda posle, svi znamo, otišao u ovom nekom drugom pravcu i čak u Americi presuda Brown vs. Board of Education je velikim delom bazirana na njegovoj knjizi iz 1942. godine, ako se dobro sećam, Američka dilema, koju je Rockefeller finansirao i tako dalje. Ali je izvorno, dakle, čovjek dolazio potpuno iz te neke tradicije. Te sam zaista hteo Jovicu da pitam kako gledaju na sve to. I ovo stvarno, imao sam prilike da vidim u kafani onako, i kako se zove,
i kukaste krstove i ostale stvari, tako da bi bilo vrlo zanimljivo čuti kako to funkcioniše tamo. Izvinjavam se što sam se pojavim, nisam baš u najpristojnijem izdanju, ali ajde kad se javljam već drugi put da me i vidite. Pa Mišo, hvala na pitanju. Sad ne znam koliko je moje iskustvo merodavno, pošto sam ja tamo bio u jednom jako specifičnom kontekstu gde sam se uglavnom kretao na univerzitetu i među drugim studentima, pa je to moje iskustvo dosta ograničeno na taj neki moj doživljaj. Ali ono što tamo sam bio, završio i poslednju godinu srednje škole i ono što sam primetio tu kada se uči istorija, da oni nemaju toliki problem da se osvrnu na činjenicu da su, to jest da osude činjenicu da je jedan dobar broj Šveđana podržavao nacističku Nemačku, ali uvek to nekako balansiraju sa drugim podacima gde recimo navedu, ne znam, broj Jevreja koje su prihvatili, kasnije kako su se okrenuli prihvatanju izbeglica iz svih krajeva sveta, danas koliko izbeglica prihvataju. Tako da nisam ja primetio da oni nešto previše kriju ili distanciraju se od toga. Naravno, to nije glavna tema, mislim, to nije ni poglavlje u nekim istorijskim udžbenicima, to je prosto nešto čega se dotakne onako usput i pomene se da su na neki način prećutno davali podršku onome što je Nemačka radila. Mislim, ne samo oni kao narod, nego bukvalno švedska država svojim postupanjem je bila samo formalno neutralna, ali kada to pomenu, onda izbalansiraju to sa drugim stvarima i sa svojom nekom socijalističkom tradicijom, internacionalnim delovanjem u tom smislu. Što se tiče ovako nekih ličnih doživljaja, pogotovo odnosa prema Slovenima, iskreno, ja mislim da u mom slučaju to dosta zavisi od stava koji čovek onako prema njima ima i onda ako se ne ponaša inferiorno u startu, neće ni doživeti neki rasizam. Makar to ja mogu da kažem kao neko ko se kretao među studentima, kao neko ko nije imao problem tog tipa, dobro sam govorio engleski, pa sam onda i tu osjećao neku vrstu poštovanja, znači da nemate onaj odnos kao kada dođete pa jedva govorite švedski i onda doživite da vas gledaju kao nekog stranca koji je tu došao, nego ako ste u tom nekom akademskom okruženju i vladate engleskim jezikom, relativno ste prihvaćeni bez problema. Sad ne znam kakvo bi iskustvo imali ljudi druge boje kože, do duše, o tome ne mogu da govorim, ali nisam primetio to na ličnom primeru, mada da, naravno, što vi kažete, kada se malo uđe sa njima u neke bliže odnose i kada se oni stvarno upoznaju, mene je iznenadilo koliko iza tog nekog površnog stava koji je PC culture, što danas kažu, ima jedna vrlo onako plitko ispod površine, jedan vrlo onako otvoreno rasistički stav prema mnogima. Pa pretpostavljam da je tako i prema Slovenima kada ja nisam direktno bio u društvu gde su se te teme vodile. Eto, to je neko onako, ne znam da li sam pokrio sve što ste pitali, ali neki prvi lični utisak o tome, o njihovom odnosu. Ja bih samo dodala još jednu stvar, ako ostavimo po strani isto ono što možemo da doživimo u nekim neformalnim situacijama. Akademska sfera je u svakom slučaju opet i najbolja, najbezbednija zona, tako da to i nije toliko iznenađujuće da se ne doživljava nekakav direktni rasizam u akademskoj sferi, ali na stranu, dakle, ti manje formalni susreti, konkretno kada je u pitanju Švedska, mi trenutno imamo slučaj znači, stranke koja je za sada se već probija, postaje jedna od vodećih, jedna od najvećih u Švedskoj i konkretno mislim da trenutno kao svoju parolu koristi čak nešto tipa stranka sa najbržim rastom u Švedskoj, jer zaista, znači,
pridruživanje, članstvo raste iz dana u dan. U pitanju je stranka Sveriges demokratana, demokrate švedske, koja je dakle desničarska stranka, ali opet desničarska na stranu. U pitanju je stranka koja je kroz niz procesa grupisanja, pregrupisanja, okupljanja, razdvajanja, promene imena, u suštini stranka koja poreklo ima u nacističkoj stranci iz vremena, dakle još Drugog svjetskog rata. Tako da to je opet nešto što sada, kao što je rekao Jovica, znači pitanje nacizma nije toliko nevidljivo, ali je učinjeno na neki način nerelevantnim. Nije to nekakva ključna stvar o kojoj ćemo mi u društvu pričati. Na sličan način u Norveškoj imali smo evo sve do pre godinu i nešto dana, znači u sklopu vladajuće koalicije partiju Progresa, Fremskrittspartiet, koja je dakle nešto, mislim, što bismo mogli da odredimo, mislim, partija koja je nastala kao libertarijanska, ali je poprimila vrlo jasno jedan taj razvoj, znači u pravcu nekakvog neonacizma, krajnje ksenofobije, pa je dakle isto, mislim, činjenica koja se nekako ne krije, ali je nešto o čemu se ne govori, da je dakle i sam Anders Breivik bio omladinski predstavnik, dakle, te stranke u jednom vremenskom periodu pre nego što je izašao iz zvanične politike. I dakle, to je stranka koja je do pre nekih 20 godina u nekom tom opet PC tretmanu javnosti doživljavala neki blagi podsmeh, da bi, dakle, sve do 2019. godine bila deo vladajuće koalicije. Moram samo kratko se nadovežem baš vezano za porast popularnosti švedskih demokrata i odnos prema tome. Baš kao što ste rekli, Jelena, to se sve objašnjava nekim partikularnim problemima koji nisu opšte prirode. Da, postoji 5%, 10% ljudi u svakom društvu koji su okrenuti nekim radikalnim idejama. To je sada igrom slučaja neonacizam, sutra može da bude ne znam šta, ali dakle to se govori sa nekim opštim mestima i opštim razlozima zbog kojih je to tako. Dok, kao što ste promenuli za Ruse, a to sam baš i za Srbe onako čuo u više navrata kad se govori o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, onda se primenjuje skroz jedan strukturni pristup gde su i Srbi i Rusi po svojoj prirodi prosto pogrešno nakalemljeni i oni prosto su zli po svojoj prirodi na neki način, mada opet se to ne kaže tako baš direktno i banalno, ali se prenosi ta poruka, dok Šveđani nikad sami nisu, kao što ste rekli, Norvežani su uvek dobri, kao što je rekla ova premijerka 92. Tako i Šveđani doživljavaju sebe i oni se prosto distanciraju od tog broja koji je sada, ne znam koliko su na poslednjim izborima uzeli, ali bilo je nešto oko 20% ljudi koji glasaju za stranku koja ima direktne korene u neonacističkoj partiji. I još jedna stvar koju ću reći koja je vrlo zanimljiva, mislim da sam to jednom u institutu već pomenuo, zanimljiv je i sam odnos švedskih demokrata prema načinu rasizma koji oni projektuju, zato što vrlo lako nalaze kako da kažem, saradnike upravo u toj beloj imigraciji u Švedskoj, gde recimo ima i dosta Srba koji su članovi švedskih demokrata i gde oni baš njih koriste da pravdaju to kao eto vidite, mi ne možemo biti rasisti zato što mi imamo među nama i ne znam Srbe ili Hrvate ili koga već koji prosto su ljudi koji su desno orijentisani i zalažu se za te neke desne vrednosti. I onda je zanimljivo kako oni traže zapravo saveznike u tom kontekstu nekog, da kažemo, kulturnog i prihvatljivog rasizma, pa čak i nacizma u današnjem švedskom političkom sistemu. Eto, toliko od mene, hvala na pažnji. Hvala, Jovice.
Ako sam dobro primetio, u međuvremenu nam se priključio, ne znam u kom trenutku, je kolega Danilo Babić. Danilo, ako ti možda imaš neko pitanje ili komentar, slobodno izvoli. Ako ne, onda koliko vidim nemamo više pitanja u grupnom chatu. Meni preostaje samo da se pre svega zahvalim Jeleni na izvanrednom predavanju, da se zahvalim na pažnji, evo, praktično do kraja je bilo oko 20 ljudi sa nama, da vam svima poželim dobro zdravlje u ovim teškim vremenima i još jednom da najavim predavanje za 2 nedelje, pretposlednje predavanje u ovom ciklusu 26. aprila u 12 časova, gde će naša koleginica sa Instituta za evropske studije Slađana Zdravković govoriti o iskustvu Osmanskog carstva u vremenu kada su evropske imperije krenule da šire svoj uticaj i na prostor Bliskog istoka. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja. Hvala puno, prijetno.